Dragi prijatelji, dobrodošli u ovo prohladno januarsko jutro 2015. godine. Sretna vam nova godina svima, svim vašim kolegama na svim medijima koje predstavljate. Evo, ponovo se družimo u Narodnom pozorištu Tuzla sa novom premijernom izvedbom predstave enigmatske odnosno zagonetne varijacije Eriha Emanuela Šmita u režiji našeg kolege prvaka drame Narodnog pozorišta Nermina Omića. Ja ne bih puno govorio u stvari o predstavi, naravno, jer tu su ipak akteri i Nermin koji je studiozno ovo proučavao već 2 mjeseca, ja mislim da je više. Da. Tako da sa nestrpljenjem očekujem ovu premijeru. Svi već govore, dobro je kad se o predstavi govori u pozorištu, kao što je to bilo sa 39 stepenica, i o ovoj predstavi se puno priča, tako da to će potvrditi kolega koji predstavlja srednju generaciju glumaca Narodnog pozorišta, pa zna kako se dešavalo to prije, da kad se govori o predstavi znači da već ima nešto što će sigurno da kod publike proizvede zadovoljstvo, tako da ja bih zamolio sada Nermina, jer da je hladno još uvijek, nisu se ništa zagrijeli. Dobro. Zamolio Nermina da kaže nešto više o samom komadu i o svojoj postavici, njegovoj viziji ovog teksta. Poštovanje, dobrodošli, pozdravljam prvenstveno dame, pa onda vas muškarce, novinare, 7. silu. Hvala vam što ste došli, da nas popratite u ovom našem nastojanju da trajemo na kvalitetan način, koliko možemo mi svojim silama i snagama da budemo kvalitetni. Pa sljedeći se i tim primjerom, našom mišlju da budemo što kvalitetniji zbog vas, jer glumac postoji zbog gledalac zbog glumca. Prihvatili smo se jednog krupnog zalogaja koji se zove zagonetne ili enigmatske varijacije, zavisi od prijevoda, kojeg smo zdušno radili 2,5 mjeseca, ja i moj kolega Adnan Omerović. I ja mislim da smo napravili ono što je suština komada, a to je da nešto što se zove ljubav, nešto što se zove strast, prebacimo preko 4. zida, znači vama koji ćete biti u sali. Tekst je, mogu da kažem, ljubavna drama sa 2 muškarca, bez žene, o kojoj se priča toliko da u neka doba, ja mislim da ona gledalcu će se prikazati kao neki veo koji će da šeta između nas dvojice. Ja predstavljam strast Abela Znorka, književnika, nobelovca koji se sakrio na jedno pusto ostrvo, u stvari pusto ostrvo, nego na ostrvo blizu sjevernog pola, znači blizu Aurore Borealis, i tu provodi svoj život, bježeći od sebe, od svoje strasti, od svog, znači, od nečega što mi ne možemo nikad ni pobjeći. Uglavnom, čovjek je najgore kad se suoči sa ogledalom, sa samim sobom. Aldo predstavlja ljubav. Znači, imamo nešto što se zove strast i ljubav. I drago mi je da nemamo mržnju, da nemamo nešto što je crno. Imamo obje fine, lijepe, ružičaste ili crvene varijante života. Nešto što nemamo u zadnjih ovih 20-ak, možda i više godina. Znači, pokušat ćemo da jedan tekst koji je strašno težak, 2 glumca su na sceni, međutim, tako je strašno dobar koliko je strašno težak. To je ljubavna drama koja ima elemente trilera, vidjet ćete to ako bude nazočan na nekoj od predstava. Tako da je u neka doba dobijete znači da čak imate neku vrstu filmskog prikazanja na sceni na pozorišnim daskama. Radili smo 2,5 mjeseca, svesrdno se trudili da vam donesemo ljubav i strast. Prvenstveno ovo je neki omaž ženama, nema ni jedne žene na sceni, međutim o njoj se toliko priča da je ona ta koja je glavna uloga. Glavna uloga je Helena Metternich ili ti Eva Larmor, zavisi u 2 varijacije kako se pominje.
Znači, Ado Merović predstavlja tu ljubav, ja bi sad prebacio lopticu u njegovu stranu, da malo kaže o svom viđenju ovoga komada i onome što smo radili, odnosno o Šmitovim zagonetnim varijacijama. Hvala vam. Ja ne bih puno govorio ni o svom liku, a ni o onom što se dešava u samoj drami, i to bi ostavio da se sazna kad budete gledali predstavu, oni koji budu gledali predstavu, i nekako to sve predstavlja pleonazam sad da govorimo o tom, pa da se gleda, pa ćemo opet posle predstave pitati o tome nešto. Najbolje da govori sama djela, odnosno sama uloga o tome šta ja tu i šta mi tu radimo. Nešto kao anegdota, skoro sam radio jednu predstavu, sad nije bitno da je imenujem, koja se navodno trebala baviti ženama i ženskim problemima, ženskim pitanjima, gdje se na sceni nalazi 4 žene i ne znam, jedan muškarac, nije bit koji ne znam, jedan muškarac, ni žena. I uglavnom, u toj predstavi u kojoj je puno žena, ne saznate bukvalno ni 1% stava, osobina, želja, čežnja žena, nego što saznate iz ovog dijela u kome se zapravo žena ne pojavljuje. Ja je zovem tako ram za sliku jedne žene. Što se tiče procesa, proces je po meni onako kao što je najdraži, mala predstava, duo drama, gdje se možete dobro prepoznavati sa partnerom, pogotovo ako nekako su vam slična viđenja, slične smo škole, sličnu estetiku dijelimo prema glumi, šta ona znači, da to nije kao, nažalost, kod nas dosta se desi nauči tekst pa izađi pa reci, nego da se zalazi u slojeve, da se zalazi u dubine, a tekst, sam pisatelj je toliko dobar da je, bit će malo smiješno, samo dovoljno reći ono što je napisao, da to ispadne dobro, da ne morate roviti, namaštavati nečeg, izmišljati toplu vodu, samo dovoljno iznijeti tek na scenu i već mislim da to može biti jedno vrlo dobro scensko djelo. Toliko. Što hvala i Nerminu i Adnanu. Ja bih spomenuo ovdje ipak, danas sam se ja malo zaradio, nisam znao da je izbor muzike pao na pleća Mađarnog Adija Omića, koji je, pored toga što je sin Nermina Omića, ali dječak koji stasava u Narodnom pozorištu i radio je već nekoliko predstava u dramskom studiju, ovo sad je radio izbor muzike, što je vrlo interesantno. Moram reći, ovo stalno ponavljam i možda sam dosadan, ali ja mislim da mi vama tu dokazujemo da Narodno pozorište Tuzla ima jedan od najboljih ansambala u Bosni i Hercegovini pozorišnih, a moram vam reći da ćete u petak imati priliku da gledate jednu dvojicu, pa mogu reći u svojim generacijama najboljih glumaca u Bosni i Hercegovini. Tako da od njih dvojici sigurno neće na sceni biti predstavljeno nešto što sigurno neće biti upamćeno. Tako ja vam se zahvaljujem na današnjoj preskonferenciji i nadam se da ćete prenijeti vaše impresije u odnosu na sve ono što smo mi danas rekli.